Shalom mahubata haganupan. Bapa inang pakon nama poso. Selamat hari Minggu mahubata. Isi sehanami homa. Pagorini kuria na onope pertama sahali roh mar minggu ikuria on. Selamat datang, selamat beribadah ma hubani nasyam. Isi sehanami homa pagorini kuria ijape nasyam marianan. Naman dihuti parmingguan marhite live streaming GKPS Padang Bulan Medan. Ihatahon hanami selamat hari Minggu mahubani nasyam. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memasu-masu. Bapak inang haganupan ase paima masuk kebaktian hita haganupan alat komunikasi ta ase isailon hon hita. Ase boy mardalan kebaktian ta ibagas Nahomi. Jana bani sadarion ia dong kondo homa padidion napasing ubani nyombah kuriaon. Goran ni minggu ta sadarion aima minggu estomihi. Say hamma nagabe batar-batarhu. Topik ni minggu sadarion Yesus anak ninay bata balosima iya. Bata haganupan ase yotang hanami hita ganupan lahong martonggo ibagas uhur tabe mangindo pangurupion hubani tondui na pasing ase iya manatongtong mangurupi hita manramoti uhur pikiran ta sadokah mardalan kebaktian taon boy hita mangahapkon parjupahan hubani Tuhan ta marhite na mandoding hita pakon na manangar ambilan ase martonggo mahita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninay wata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Jehovah do gogoku pakon katarhu, hubani do mangarap uhurhu gabe irupi do au. Halaniai, marolop-olop do uhurhu, anjahu puji ma iya marhitay do dingku. Jehovah do pargogo bani bangsani, anjah batar-batar hatuahon do iya, bani namin inakanni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita, ham tuan nai bata paridop ni uhur, domma ibereon ham anakmu nasasadain, gatih nami manaron namarsik, ron si matei tarsilang, lau paluahkon hanami, rajai ham maur nami, ase iboto hanami makargahon si taronon muin. Jana margogoh, anjaha marsabar ni uhur hanami, mandopakkon si taronon, pakon parlajoan bani goluh nami. Halani hamdo batar-batar nami, parmaloy hamma hanami, laho pasangapkon goranmu, marhitay anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul ma kuria. Sangap ma bay na ibatata, sangap ma bay anak nin. Puji hita Tuhan ta, marhite mandoding hita nomor 430 sada
ayat sada pakon ayat 2. Yesus anak nin Dondu na pasing na sorak Puji ma Puji rosi sadokah ni Si tolu sada doin Doding kon hita ayat napa 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami. Paridop ni uhur humbani jolma pardosa. Domma ibereon ham anakmu Yesus Kristus, gabi jolma anja manaron hahirion, pakon haduyukon, pala mate tarsilang lau makop-kop hanami, anja mulak manggoluh, naik hunagori atas, lau mangapiti hanami. Tapi gati lang iapkon hanami, baggal ni pap kop-kop on muin ban nami. Jana gati seng iargaon hanami in, ibani guluh nami. Haganupan in mapakorhon ni gijang ni uhur, hapung jana hurang ni pangarusyon nami. Onpe, naroh mahanami hubamu masopot kondosa nami. Say palumbang ham mauhurmu, sasap ham madosa nami, pargogohi ham mahanami, lau manangihon hatamu, aselambin ididah, ya hapkon, jana ia rusi hanami, nadop ihopkop hamdo hanami. Ajari ham mahanami, asa iboto hanami martarima kasih. Marhitehon ni uhur. Hata apa pembayanan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek namion. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah hanami. Amin. Tangar anjaha hapor saya hitama hata ni bata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Idop ni uhur ni Jahobado nasoramar pusa. Seng marnarotap holong ni ateini. Mulak ratah doai siap sugot. Bagal do habonaronmu. Hasangapon ma bani na bata ibabaw. Amin. Kundul ma kuria. Kita haganupan malas mauhur tua halani dong ma ijalo kita hasasapan di dosa na humbani Tuhan na bata.
Halani ai mandoding hita humbani haleluya nomor 348 ayat 1 pakon ayat 2 sauhur sapandriah ma. Daun totap tubuh bani onjolan in ai mahapur sayaoni si sada Tuhan in sada bay pandidionin nahum bay bapain ai ganuk na porsayada mamuji ham Tuhan dodingkon hita ayat na paduahon. Sonari masukkan tama panorang sakramen pandidion nama passing sanggah mandoding haleluya nomor 54 ayat 1 das subani 2 hulobe manasiam nasihol padidihon keluarga Bapa Situmeang, keluarga Bapa Sipayung, sonage keluarga Bapa Saragi mandoding mahita. Puji hita ma Tuhan ta, mandoding hita humbani haleluya nomor 54 ayat 1 pakon ayat 2. Nasiam hasoman nasihol padidion dak danako tangyon nasiam malube hatani Tuhan Yesus natar surat bani Matius 20 ayat 10 das subani ayat 20 nama katahon doma ondos baku segala kuasa na inaguri atas apa na itanohon lau mahanima podai hanima ma segala bangsa ase gabe susiang kusidia anjaha
Didi hanima masidia, hubagas goran ni bapa, anak apa tondui napasi. Ajari hanima masidia, makorjahon sagala nadup hutitakon banima. Bani Markus 10 ayat 10, ia tahun Tuhan Yesus dohoma. Napor saya anjahan natardidi dapotan haluahon. Tapi na sopor saya hona uhum do. Ase tona apa parentani Tuhan Yesus aido na ni dalan kononta bani panorangon. Ay natardidi ibagas goran ni Yesus, hubagas hamatian naido ia tardidi, jana nadup tartanom do ia rapakonsi, ase songon Kristus, nadup pinapuho humbani namate, marhite hasangapon ni bapani, sonay mahita, nadup tardidi mardalan ibagas guluh nabaru. Halani hubagas sada tondu dohita tardidi, gabi sada badan dohita ibagas Kristus. Na tardidi marulih bani hasasapan ni dosa, pakon manjalo si bere-bere ni tondui napasing. Bani nasyam, pakon bani anak nasyam do bagah-bagahin. Ay tersurat do Bani Markus 10 ayat 14b dasu bani saplonom. Paturut hani mama dadakin rohu baku. Ulang pandang hani masidia. Ai bani halak si sonindo harajau ni naibata. Nasi tongdo hatakon banima. Naso manjalo harajau ni naibata. Songon dak danak. Seng anjay masuk ia hujai. Jadi irohop masidia anjaha itapehon matangan ni bani sidia laho mamasu-masu sidia. Anggo sonai saksion nasyam mahapor sayon tain rapakon kuriaon riapma hita jongjong. Saksion hita mahapor sayon tain songon nasinasyon ni haganupala na porsaya bani sab tanohon. Au porsaya bani nebata bapa. Pargogo nastarimbang. Nama na palang. Au porsaya bani Yesus Kristus. Anak ni nebata na sasadain. Hindo Tuhanta. Natinubukon ni si Maria. Sangan napi halyaban. Mariti tondi napasing. Nama naron na parngit. Bani panoran ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mati anja itanom, turun hunaguri toro, mula manggulu humbani namate, bani ari patulukon. Naik ku surga, anja hundul isyamun ni na bata bapa, pargogo nasotarimbangin, anja mayang mula magira, la mangumihalak na manggulu. Bani kuria persadaon nama sing persoran ni segala nama pasti. Bani sapan ni Joseph. Bani parpuhon ni akula. Pakon bani aguluan ni sadokan hidupan. Hundul ma nasyam kuria. Doma itangar nasyam hata ni nebata domu hubani pandidion. Janah doma homa isaksion nasyam hapor sayon tain. Asesonari balo si nasyam ma sukun-sukun. Ipindo uhur nasyam do sonari didion dakdanakon hubagas nahina porsayaon nasyam. Ipindo uhur nasyam do Ipindo uhur nami do. Rado nasyam mamboban jana marsuru sidia ugareja. Laho mangguruhon hata nine bata ase
gabe pagori na manggulu si dia, bani Tuhan Yesus Kristus, rado nasyam, rado nasyam mangajari, mamudahi, pakon pauli ulion hapor sayaw ni dakdanakon, ase iboto, anjaha iyut kon si dia, hata ni naibata, rado nasyam, rado hanami, bulat nyur nasyamdo, mangondos kon dakdanakon hubani naibata, pakon mandalan kon pangakuan nasyamay, bulat ni uhur nasyamdo, bulat ni uhur nami do, ase namarpadan do nasyam sonari pakon naibata, ilobe-lobe ni kurion, say bujur manasyam, mandalan konay, anggo sonay, didihita madakdanakon, maronjolan, hubani nahina porsayaon taay. Naparlobe huli keluarga si Tumeyang, napaduahon keluarga si Payung, janah napatuluhon keluarga Saragi. Elnatan Abednego. Ham Elnatan Abednego si Tumeyang. Hudi di maham, hubagas goran ni naibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundui mapasing. Amin. Saya iparorot tunay batamaham, umbadi parmasuk monari hubagas harajon ni, rosi sadukani dukani. Amin. Sipayung. Elajaro Darius Goklas. Ham Elajaro Darius Goklas Sipayung. Hudi di maham hubagas goran ni naibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundui napasing. Amin. Say parotulan ni batamaham, humbani parmasuk monari hubagas harajon ni, rosi sadukani dukani. Amin. Nathaniel Hennessy Manuel Goklas. Ham Nathaniel Hennessy Manuel Goklas Saragi. Hudi di maham, hubagas goran ni naibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundui napasing. Amin. Say parorot tunay bata maham, humbalin parmasuk monari hubagas harajon ni, rosi sadukani dukani. Amin.
Mandoding hita, haleluya nomor 55. Puji hita Tuhan ta, marhita idoding haleluya nomor 55 ayat 5 pakon ayat 6. Martonggo mahita. Ham Tuhan ni bata Bapa nami marite Yesus Kristus Tuhan nami, domayon doskon hanami haganubdak danakon hubamu. Porsaya doha nami, doma ijalo ham si dia, gabi anakmu marhite pandidion napasingin. Ase masuk si dia, hubagas kuriamu, anjaha gabe pagori na manggulu si dia itanon jana panian bani haguluhan nasa dokani papasing jana pasu hamma si dia ase manggulu magodang anjaha matoras ibagas hapor sayaon hubamu maido maurmu bani namatoras ni danakon pargogohi jana ajari hama si dia manugunogu danakon hubamu aserap si dia parsimada bani harajaunmu. Amin. Hundulma nasyam nadopa didihon. Marpangusandian bani Tuhan in, puji say pasangap ma goran niin. Monang halani hatani Tuhan in, mangarapkon parpadanan in. Puji hita Tuhan ta, mandoding hita humbani haleluya nomor 327 ayat sada pakon ayat 2. Puji say pasangap ang orani
bani entong tong. Dodingkon hita ayat napa dua. Shalom mahubatah ganupan. Horas. Selamat datang mahubata na beribadah bani sadarion secara khusus hubani nasyam na padidihon sadarion sonai homa pakon keluarga pakon haganup na hadir na mungkin on ope ongga maribadah ikuria on. Selamat datang mahubani nasyam sonai homa hubani nasyam naman dihuti ibadah on secara live streaming melalui channel GKPS Padang Bulan. Selamat beribadah mahubata haganupan. Nah berikut ni ipadas hanami selamat ulang tahun hubani Kuria. Namar ulang tahun bani saminggu on. Tanggal 5 dasku bani tanggal 11 Februari 2024. Selamat ulang tahun hubani Inang Neliana Sembiring, Inang Febrianda Mega Rumitang Lubis, Pakon Maria Oliva Damanik, nama ulang tahun bani tanggal 6 Februari. Selamat ulang tahun hubani Bapak Roy Gunawan Simanjorang, nama ulang tahun bani 7 Februari. Selamat ulang tahun hubani Bapak Dedi Firmando Damanik, nama ulang tahun bani 8 Februari. Selamat ulang tahun ipadaskan nami homa hubani Bapak Herwin Ritonga, Pakon Bapak Yabes Sulistio Girsang, nama ulang tahun bani tanggal siah Februari. Selamat ulang tahun hubani Bapak John Fitra Girsang, Pakon Gapincen Duanda Purba Sidadolok, nama ulang tahun bani 10 Februari. Sonai homa hubani nama ulang tahun sadari on 10 Februari. Selamat ulang tahun hubani Inang Dumaria Nainggolan, Andrado Sipayung, Sarah Coloe Abigail Saragi. Tuhan Yesus mamasu-masu nasyam diberkati panjang umur. Nah berikut ini ipadaskan nami namar tugas bani Minggu Naroh 10 Februari 2024. Perambilan nama Bapak Dr. John Torsitumorang, Paragenda Situa Justina Siberani, Pandoding Situa Sudirman Girsang, Partingting atau P2 Safat Situa Darman Saragi, Permusik Komisi Musik, Song Leaders Nyombah Tahun Bani Nama Poso, Aima Gadin Purba, Grace Sumbayak, Desi Damanik, Pakon Anggi Sumbayak. Prokes penerima tamu, calon Situa Irma Yustati Saragi, calon Situa Ratna Dewita Saragi, Pakon Situa Jakarmen Saragi. Padalan Galangan, calon Situa John Jan V. Harapan Purba, Situa Rosenta Purba, Situa Morris Saragi. Keamanan parkir, Situa Heri Exaudi Lumban Turuan, Bapak Aston Tondang, Bapak Sahala Tondang. Koordinator Samas Paulina Lumban Turuan. Nomor 9 di kebaktian pagi jam 7.30 Pendeta Maner Saragi. Kebaktian sore jam 10 WIB Pendeta Dr. Ramli Harahap. Dopesiai boy dah kita bani halaman 2 Partonggoanta sektor bani tanggal 10 Naparlobe sektor Jerusalem Tuan Rumuh pengurus sektor nomor 9 penginjil wanita Narsinta Manik Pakon Paragenda Situa Tionas Tumeang sektor 2 Bethlehem keluarga Juara Lumban Turuan Pendeta Reliana Pakon Situa Manahan Demanik Ibetani keluarga Henry Supayung. Nomor 9 Pendeta Jemi Saragi, Paragenda Bapak Heri Purba, Galilea, Irumahni keluarga Situa Abdi Hulu, Perambilan Pendeta Ria Ferawati Malau,
Paragenda Situa Serto Sipayung. Sektor 5, keluarga Jeffrey M. Odamanik, Parambilan Pendeta Flora Hutagaul, Pakon Paragenda Situa Anita Aruan. I Makedonia sektor 6, rumah di keluarga Bapak Jasudi Damanik, Parambilan Pendeta Jaharian Sonsaragi, nama Ragenda Situa Sudirman Girsang. Berikut ini laporan keuangan boidah kita bani halaman 2 pakon halaman tolu kortas tingtingta atau padong na hurang pas boi melapor hubani Bendahara Kuria. Na palimahon warta kegiatan Jumat. Na perlobe sermon Kuria. Sermon Kuria ibahen bani hari Kamis 15 Februari 2024 pukul 10 WIB manakasi ambilan pakon sibasaon bani 25 Februari 2024 ase haganup anggota majelis pakon calon majelis ikuriaon sunai pokon anggota jemaat nasihor marlajar hatani Tuhan boydoroh mandihuti sermon on. Na paduahon song nadop isaksion hita nakonai doma idalan kon hita sakramen pandidion hubani tolu nyombahta ase tonggon hita ase haganup nyombahta boy marganjang ibagas hatani Tuhan anjaha keluarga boy komitmen mendalankon ahanadop ijanjian sedia ilobe-lobe ni kuria pokon ilobe-lobe ni Tuhan ta nakonai ai. Na berikut ini sinode Jumat bani minggu narohon tanggal 10 Februari 2024 ilaksanon hita do sinode Jumat aima evaluasi program kerja 2020 tolu pakon pengesahan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tahun 2020 tolu. Ase haganupan anggota CD, ya nadop CD berhak mengikuti, berhak dan wajib sebenarnya ini mengikuti sinode on. Tiga hal hita sinode hurang bahat do hita naroh anjaha pangarapan nami bani hari Minggu naroh on boy mahita tambah bahat naroh tene. Doposyai dah kita kegiatan inang jemaat kuriaon aima marari Selasa ipukah ma badi ari Selasa on tanggal 10 Februari ase ipardiate nasyam haganupan inang kuriaon ase boy masirsir manrohi on. Doposyai persiapan untuk minggu inang tanggal 3 Maret 2024 dong 2 sermon persiapan ase idihuti nasyam mahomaon aima untuk namarambilan i partonggoan namarambilan bertugas ibadah minggu tanggal 3 Maret minggu inang hole aima bani hari Senin 10 Februari pakon Senin 26 Februari i GKPS Hang Tuah sadalan homa hubani minggu inang seksi inang kuriaon mengadongkon aksi makanan siluk keluar minggu aima bani sadari on 10 Februari 10 Februari pakon 25 Februari 2024 ase riap mahita anjaha sirsir mangurupi seksi inang. Doposyai idah kita kegiatan PA inang i sektor-sektor PA inang i sektor Jeriko hari Sabtu PA inang sektor Jerusalem hari Sabtu pakon PA inang sektor Galilea hari Sabtu 2024 ase idihuti nasyam i sektor-sektor maon tene. Berita pusok di Uhur doma marujung goluh orang tua Bapa humbani Bapa Raja Hom Purba hun sektor sada bani minggu 4 Februari 2024 janah doma isuan kon iparapat tonggon hita ase haganup keluarga pergogi Tuhan janah podas koma dia tarapo. Doposyai adong kelas konseling pranikah hubani nama poso nalaho mengadakan pernikahan periode April Agustus ase boima mandihuti konseling pranikah terbuka untuk umum anjaha boy mendaftar melalui QR code nadop isediahon. Kelas
berlangsung secara online. Jadi boido idihuti hita secara online isi nasi hall konseling tene. Doposiai kelas belajar sidi ipatuah kanami use rencana angkat sidi bani kelas yang berjalan sonari aima 24 Maret. Doposiai kelas baru irencanahon mulai Juli 2024 ase mendaftar ma hubani kontak person na dop itotuhon. Doposiai dong tambahan, ting tambahan na perlobe aimat tonah pimpinan sinode GKPS bani pemilu tahun 2024. Na perlobe ramat kon hitama hasadaon anjaha padoh kita ma parbolah-bolahan. Na paduahon ase haganup warga GKPS padoh kon diri pakon manlawan praktik politik uang pakon politik sara. Napatuluhon berpartisipasi aktif laho mengawasi proses pemilu. Paopatkon ulang madihut warga GKPS bani praktik politik kotor yang manipulatif. Napalimahon pakai hitama kesempatan pemilu on ase hagadup warga GKPS memilih natalup si pilihon. Bani 14 Februari ITPS adong do 5 kertas suara. Kertas pertama berwarna abu-abu aima untuk memilih presiden dan wakil presiden. Warna kuning napaduahon memilih anggota DPR RI. Patuluhon warna merah memilih anggota DPD RI. Kertas keempat warna biru memilih DPRD provinsi. Pakon napalimahon warna hijau memilih DPRD kabupaten kota. Yarap urnami asehita haganupan ikuriaon boy dihut mencoblos badi tanggal 14 Februari 2024. Anjaha aima ting-ting na terakhir asi pasu-pasu Tuhan tamahita bani hagadu porjata bani nasa mingguon martonggo mahita. Martarima kasih kanami terus subamu Tuhan. Halani ia hapkon idaihon hanami pasu-pasumu huban nami ale Tuhan. Lang hape ipandang ham hanami humbani hadirion nami tetapi holokmu ale Tuhan na tulus na ibereham baru tiap hari huban nami. Terpuji maham ale Tuhan. Martarima kasih kanami ipagajang ham umur nami terutama hasoman nami sa kuria na dob mar ulang tahun ibagas na sa minggu. Tuhan ase sideon haganupan gok malas ni uhur ale Tuhan ase mamuji ham martumbuh ibagas haganupan hapor sayaon pengenalan pakon ham ase homa ibagas haganupan guluh di sidia Tuhan bu sidia semakin marmalas ni urhubamu sonai homa Tuhan malas uhur nami tolu keluarga ikuria muon roh hulobi-lobimu mengondos kon nyombah ni sidia anjaha merjanji tongah-tongah ni kuria pakon ilobimu ale Tuhan bahasa sidia akan mengajari anak-anak mereka, membawa anak-anak mereka kepada Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka setiap hari, membesarkan mereka di atas firman Tuhan. Terima kasih Bapak Sorga, hamba nama masu-masu sidia, anjaha nama kahologi orang tua ni sidia on, asibu yurjon sidia le Tuhan, sesuai hubani nadop i komitmen honi sidia haganupan. Tuhan martonggo homahanami ale Bapa, bani haganupan kegiatan ni kuriamu. Kegiatan seksi-seksi, kegiatan secara jemaat, secara khusus Tuhan martonggo nami, hubani sinodi jemaat tanggal 10 walu. On ma rapat paling tertinggi ikuria on ale Tuhan. On ma waktu ni haganupan jemaat warga gereja GKPS Padang Bulan pada skon sura-sura ni uhur ni nalaho mengevaluasi
pakon memajuhon pelayanan ikuriaon. Ase hamma na masu-masu haganup. Membere panorang nami, membere uhur pikiran nami, nalaho mandihuti, berkontribusi nalaho padiarhon gerejamu on ale Tuhan. Terima kasih mabamu Bapa, sonai homa hubani program ni pemerintah nami. Secara khusus itonggon hanami sadari on aima pemilu bani 14 Februari ale Tuhan. Tuhan jagai ham hanami, jagai ham bangsa pakon negara nami. Ase haganupan hanami ale Tuhan. Bui mempertahankan situasi na kondusif. Ase ulang homa hanami Tuhan tergerak untuk laho membahen nalang madiar marhitehon ni pemilu on ale Tuhan. Tetapi sirsir hanami, ipersiapkan hanami uhur pakon waktu nami nalaho mencoblos bani tanggal 14 Februari. Haganupan panitia na makoseihon pemilu on ale Tuhan. Ham homa na mengajar-ajari sedia ale Tuhan. Ase ulang sedia Tuhan melembang humbani hatamu. Sonai homa aparat keamanan pakon haganupan na menjamin keamanan on ale Tuhan. Ase hamma na masu-masu sedia berham hatir gason kesehatan pakon keberanian hubani sedia ale Bapa surga na membahen aman damai haganupan proses sampai pada penghitungan suara oleh Tuhan. Anjayondos kon hanami HP hasilnya oleh Tuhan. Mungkin adong na kecewa, dong na bergembira. Biasa Tuhan bani haganupan sada pesta demokrasi, tetapi ase yondos kon hanami hubamu haganupan. Ase ulang marlobih-lobih oleh Tuhan. Anjaha ulang adong na terlalu kecewa Bapa surga. Terima kasih mabamu Tuhan. Yondos kon hanami homa piga-piga kuryamu na ibagas na buritan. Martonggo hanami hubani situa edi Rizwan Purba. Bapa na masu-masu si dia. Terima kasih mabamu Tuhan. Yondos kon hanami terus ibadah nami sadari on. Secara khusus ambilan nasihol itangar hanami. Ase hamma na masu-masu pendeta nami nalaho padas kon ale Tuhan. Ase boy homa uhur nami gabe tempat martumbuh hatamu ibagas nadiar. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Sihol mahita nalahu manjalo tadah ni parton dionta. Marhite hatani Tuhan. Asedear pasir-sir hita uhur pakon pikiranta. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 330 sia ayat 2 ayat 3 pakon ayat 5. Rajaku
onjolan ni hapor sayaw. Lang biyaw mabiar kay bay parmaraan. Jesus do Tuhanku, bain pangajamanku. Doding kon hita ayat na 5. Dami ni nebata na mangatasi haganu paruhuron, inma naman ramot kon uhur apa pikiran nasyam, ibagas Kristus Jesus. Amin. Kuriani Tuhanta na beribadah sadarion age marhite live streaming sonai age na adong i gedung gereja GKPS Padang Bulan. Imasuki hita Minggu estomihi janah isi sehatan ini bata hita marhite Markus bin Lucia ayat 2 das subani ayat sia. Markus bin Lucia ayat 2 das subani ayat sia. Diar ibasaun hanami hubata gan. Marsangap Yesus i atas dolok. Ayat 2. Dop salpu onom ari yarah kon Yesus masih Petrus si Jakobus apa si Johannes iboban masih dia pulik huatas dolok nagijang mubah ma rupani idida si dia marlinang-linang ma pakaiani putih sahalian seng dong si panusi nabui mambain sonai lopakni i atas tanohon. Dopai taridah ma bani si dia si Elias apa si Musa marsahapi pakon Yesus. Jadi nini si Petrus ma marsahap kon Yesus. Guru, diarniin hita ijon. Ipaulihanami ma ijon tolu sopo. Sada bamu, sada bani si Musa, anjaha sada bani si Elias. Eseng ibotoh ahas si hatahonon ni ay mabiar tumangdo si dia.
Roma sada hombun manlinggomi sidia. Anjaha tarbogema sada sora humbagas hombunai na makatahon. Ondo anakku haholongan ni uhurhu tangihon ma iya. Anjaha sangga nama kawasi dia inggot ise pelang adong ididah sidia sobali Yesus rap pakon sidia. Jadi sangga susur sidia hundolokai ipalumba ma sidia. Ase ulang ipatuga na ninidah ni sidia bani halak anggo seng ope puho anak ni jolmain humbani na mate sibar jaima dasni. Hita ganupan na hinarga ni Tuhan, sada tujuan ni isuratkon Injil Markus aima laho manaksihon pasal Yesus. Yesus aima Kristus. Yesus aima Mesias. Yesus aima sipalua nadop ipatalar hubata bani minggu Epipanias. Jadi anggo irik-irik nasyam minggu-minggu gerejawi dop kosi tahun baru imasuki kita do minggu Epipanias. Ijai ma ipatalar hubata naibata ibagas Yesus. Naibata nagabe daging hata nagabe daging ibagas Yesus Kristus ay. Jana hata nagabe daging na margoran Yesus Kristus ay manasihol ipatalar sihol ipatorang-torang panurat ni Injil Markus subata. Isedo iya. Sonahado pardalanan ni goluni. Jana marhite teks ni ambilan tahun. Lambin takasma panandayon ta pasal Yesus ay. Pengenalan kita akan semakin dalam, semakin benar tentang Yesus itu. Marhite peristiwa nasinobut bani judul ni teks ni ambilan tahun marsangap Yesus di atas dulu. Yesus dipermuliakan di atas bukit. Nagati isobut kita transfigurasi aiten. Permuliaan Yesus marhitei na mubah rupani. Wajahnya berubah. Kita haganupan na hinargani Tuhan. Anggo ibasa hita utuh bindu siahon mamukaya 2 ayat hubani ayat 10
adong dua topik sasitong ni na siol sobuton ni Markus. Na parlubi ay marsangap Jesus i atas dolok ay mateks niyang bilang taon pakon. Topik na paduakon ay pasal anak ni Jolma na pugo humbani hamatian. Ay bani ujung ni teks ni ambilan taon. Ang goseng ope puho anak ni Jolmain humbani na mati. Tapi Bapak Inang, hadua si topikon iparsangam na ibatai atas dolok jana parpuon ni Jesus humbani hamatian ay siol mambere gambaran pangajarion pangarusion bata pasal harajaon ni bata na takas jupa kita na takas idah kita ibagas pribadi ni Tuhan Yesus Kristus. Hitah ganupan na hinarga ni Tuhan. Bani teks niyang bilanon takas isobut lokus ni tempat kejadian ni aima i atas dolok. Jana i atas dolok kai adong Jesus adong tolu susian. Jana i atas dolo kai takas do isobut bani teks niam bilang taon tolu susianai do na mangidah mubah bohini Tuhan Yesus. Jadi Yesus tidak sedang menunjukkan mubah bohini. Tapi susian mengidah mubah rupani Tuhan Yesus. Seng pita rupani tapi sobut marlinang-linang mapakaian ni putih sahalian. Seng dong si panusi na bui mambayan sonai lopakni i atas tanohon. Hita ganupan aima hasaksian ni tolu susianai. Aima pangidan ni tolu susianai. Petrus, Jakobus, Pakon, Yohanes. Janalang si barai Bapak Inang pangidan di sidia. Tapi ida sidia do Yesus marsahapi pakon si Musa apa si Elias. Boi bayangkon hita sonaha kemampuan ni jolma boi mangida mubah rupani Yesus tapi tetap itandai sedia. Adong do Bapak Inang mubah rupani halak gak bilang itandai hita. Iya. Mudah-mudahan Bapak ulang sonait ini. Radu ulang itandai Bapak parinangon ni doko si luar kun salon tini. Halani iyo. Songon parinangokun ini. Halai terjadi perubahan. Apalagi salon sonari kan. Buoy do yubah na pesek gabi mancung. Iya. Marhite makeup. Na marsuhi-suhi, boy lang marsuhi-suhi. Makani rado lang tinandaan sin rumah diri doko si luar han salon. Terjadi perubahan, tapi perubahan namambain hita
lang mananday. Tapi bapay nang hitaganupan, isobut ba ni teks ni ambilan taon? Agepe muba rupa ni Jesus, agepe marlinang-linang pakaian ni putih, tapi lang ay mambahen, lang itandai si dia, Jesus ay. Berarti bapay nang, seng persoalan hamubahon ni jasmani sa sitong ni naida susianay. Tapi naida susianay ay ma adong hamubahon internal ni Jesus ay. Si dia mangida Jesus ay lang sekedar manusia biasa, tapi ida si dia Jesus ay adalah pribadi yang berbeda dengan manusia biasa. Janalam bini patakas duai, maritin nabui ida si dia, itangar si dia, Jesus marsahapi pakon si Musa, apa si Elias. Boy bayang kon na siya. Antara susian, pakon si Musa, apa si Elias, generasi yang cukup panjang waktu perbedaannya. Doma pasti bapinang secara buhi lang itandai susianon. Sonahado sa sitong ni buhi ni si Musa, sonay agi buhi ni si Elias. Halani teknologi bani panorangaon, lapi secanggih bata sonaritin. Paling-paling gambar ni halak hinan ibatu. Ang godong penamaroso melukis-melukis palingan ibatu ipahat. Atap bani kulit kayu. Hira-hira sonay desa. Janah ang guboy bayangkon na siyam mitor pigado ka matahan ni gambar bani kulit kayu. Maka dia akan dimakan burbur, lapukon, akhirnya mago. Tapi dah kita. Masih bui susianai, manandai si Musa, apa si Elias. Totuon pe, sada pahara na menarik dukoma. Ijahi tahaganupan, Yesus memperkenankan Jesus paturut konsusianai mangidah peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Agipe akhirnya ipisang dosusianai ase ulang ipa tuga-tuga si dia aha na ida si dia. Kurian ni Tuhan. Sonai dua ge pangaruh sionta. Selaku halak na percaya. Sebagai orang yang percaya, kita meyakini Tuhan memperkenankan kita melihat hal-hal yang luar biasa. Tuhan memperkenankan kita mengidah haluahonai ibagas Kristus. Orang percaya mampu melihat keselamatan itu di dalam pribadi Yesus Kristus. AGP secara personal seng ongga hita pajupah pakon Yesus songon susianon na pajupah pakon Yesus. AGP do malambin maju teknologi, do malamin maju seniba ni panoragia. Tapi itu juga gambaran-gambaran rupa ni Yesus. Makanya kan rado suku-suku. Ay tongondo songon gambarai rupa ni Yesus. Kan bahado ma suku-sukun sonay. Iya. Ay tongondo memang sonay do rupani pakon naligan. Tapi bani halak na persaya bapay nang di balik gambar itu atap nasonai perupani atap lang, tapi kita bisa melihat
hasangapon ni bata ibagas Jesus ay marhite haluahon na siol ibere bata. Sehingga susian ay ipisang Jesus. Susian ay do mamangahap kon sonahasodap ni mangidah namasa ay. Sehingga roh usul ni susian ay sehing pala turun itahan gunungon, iatas gunungon gelahita Marianan, ipaulian nami pe sada sopo bani si Musa, sada sopo bani si Elias, jana sada sopo nari bani Jesus. Tapi hita ganupan, Jesus makataon, lang, kita harus turun. Seng ijon puncak malas niuhur ni halak na persaya. Lang ijon puncak ni Yesus dipermuliakan, bukan. Lang ijon puncak ni Yesus ay ipasangap, lang. Tapi puncaknya adalah di Yerusalem. Puncaknya adalah di penderitaannya, di kematiannya, dan di kebangkitannya dari antara orang mati. Bapak Inang, hita haganupan na hinargani Tuhan. Terkadang rado hita songon susianai menganggap bahwa kita telah sampai di puncak. Kita sudah merasa nyaman, kita sudah merasa damai-damai saja pargulu honta. Rado sonai hita. Kita sudah merasa tidak ada lagi yang kurang. Hasangapon, hamoraon, hagabion, doma gabi bagianta. HP, Yesus makataon lang. Bukan ini puncak malas niuhur ni alak na persaya. Lang. Tapi puncak malas niuhur ni alak na persaya ay ma haguluhan sisa dukan ni dukannya. Puncak malas niuhur ni halak na persaya ay ma ketika kita bisa melihat Yesus itu dipermuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lang i atas dulu kai, riapa konsi Elias apa si Musa, langai puncak ni hapur saya onta, tapi puncak iman percaya kita adalah Yesus bersama-sama dengan Allah. Di sanalah Yesus itu dipermuliakan. Tapi paima panorangai Bapak Inang, halani teks ni ambilan ton aima bagian perjalanan ni Yesus memasuki Yerusalem. Teks ni ambilan ton aima bagian menghantar kita pada minggu-minggu prapaskah. Memang songon napudas tutin. Baru pehita marulupulup mariti tahun baru. Baru pehita ipatalar naibata diri ni ibagas Yesus Kristus. Tiba-tiba doma masuk kita bani persiapan-persiapan penderitaan. Imasuk kita minggu-minggu prapaskah, estemui, septuagesima, sexagesima, impokapit dan lain sebagainya. Doma ipasir sirita Bapinang. Kita orang percaya sedang dibentuk untuk melihat kemuliaan itu melalui proses penderitaan sitaronon nasiol idopakon Yesus. Agi ubanin nasyam nado padidihon. Sukacita
lahirnya anak itu melalui proses penderitaan, proses sakit. AGP alami lahir maburi dohoma, AGP sesar maburi dohomai. Isi makataon sesar lang maburi dotong. Kebahagiaan atas lahirnya anak itu dimulai dari proses sakit itu. Inang mengandung 9 bulan, anggo normal. Melahirkan, bertarung nyawa nini nasiam inang. Memang tongondo bertarung nyawa ini melahiron. AGP ulang ongga melahirkan. Ya. Tapi alani diutawinan i kamar dokteron sangga melahirkan si Hiskia langsung idilohu bagus so nangiridu hapi bah. Ngiridu. Iya. Holi pabagal kon juga proses penderitaan. Maningo marsitaronon dengan siang pabagal kon nyombahon. Minimal waktu. Sibuk-sibuk bedo huidah na siya monten. Ya. Ya. Siyang naurah. Pabagal hon nyombah. AGP huidah zaman sonari menjaga nyombah ma paling sodap. Ibere gila HP masih noksi dia. Ibere gila HP age tek-tek. Ibere matenang huidah. Safari kan susah do memberi mangan piayak-ayak hujai hujon. Sonari ibere HP tenang ibere mangan. Irik itonton ni. Selang sadar sedia do mamangan. Menjaga nyombah di zaman sonarion urah nini. Tapi ai kan menjaga kulani duai. Tapi menjaga pikiran ni hapor saya ni. Apakah kita masih punya waktu? Halani kesibukan sehari-hari ni orang Tuhan. Maka kesuksesan nyombahon itu tergantung kepada bagaimana kita melalui proses penderitaan. Mengajari, memudahi, membuat si dia gereja, pabagal kon si dia, padas kon hatan ini bata, merawat kesehatan tubuh dan pikiran mereka, menjaga mereka dari pengaruh-pengaruh yang tak baik. Itu proses yang menyakitkan. Tapi ujung nih mereka akan bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Pasonangkon uhur. Asita haganupan, kita sedang ipasirsir. Kita sedang dipersiapkan berjumpa dengan kemuliaan Tuhan melalui kematiannya dan kebangkitannya, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus tahu bukan di atas dulu kai hapas singoni, tapi dia harus menjalani via dolorosa itu. Dia harus masuk ke dalam penderitaan itu. Dia harus masuk ke Yerusalem itu, dan dia harus masuk melalui, menjalani dan mengalami banyak penderitaan sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah itu. Tutus sonai dua gihita. Pardalanan ni gulu taon ibu mion, songon nini do dingai do, ai partangisan do HP, anggo i duniao. Kita menjalani penderitaan partangisan ai supaya bisa masuk, melihat, menyaksikan, mengalami hamuliaon ni Yesus ai bani guluta si magira.
Maka jangan cepat berpuas asa. Jangan cepat merasa nyaman dan aman bani parguluhon. Tapi tetaplah mardalan hita mangirikon dalan ni Yesus ai, dalan penderitaan itu, jalan salib itu, dan setiap orang dipikulkan salib kepada dirinya masing-masing. Jangan percaya hita bapenang, adong do Yesus na mampargugui hita, adong do Yesus na mangurupi hita, na laho mamorsan haganupan ai. Ase songon gorani minggutta estomihi, engkaulah gunung batu tempat perlindunganku. Yesus do gunung batu bata, tempat perlindungan bagi kita dari semua hal yang bisa menghempang perjalanan Niguluta masuk ke dalam kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus itu melalui keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Dialah yang melindungi kita, menguatkan kita, menjalani minggu-minggu prapaskaon Bapenang, supaya setiap orang, setiap pribadi tetap mampu melihat dan setia mengikuti jalan penderitaan menuju kebahagiaan bersama-sama dengan Yesus Sang Anak Allah, Yesus yang dipermuliakan bersama dengan Allah di surga itu. Tuhan Yesus mamasu-masu hita. Amin. Dati tupa Tuhan bani hatamu, tondui na pasing memberi pangarusion banami, mangarusi na masa bani teks on, mangarusi na masa bani Yesus, na masa bani susian, jana ahado sa sitongni, na sihol sobuton mu Tuhan, marihite teks on banami, bani panorangon. Secara khusus, bani minggu-minggu prapaskah nasihol idalani hanami. Ipasir-sir ham hanami, ase tetap setia, ase tetap mangida, seng sonari puncak ni, seng duniaon puncak ni malas niur nami, tapi puncak ni malas niur nami aima, surga hasonang ini, surga itu dolok ban nami. Terima kasih Bapak. Pasu-pasuham, haganupan orang tua, nadop, mamboban nyombahni, tardidi ibagas goranmu. Ase, sidia pe Tuhan. Tetap setia, mamboban nyombahon, mangajari nyombahon, manogu-nogu nyombahon, ase lambin, manandayham, jana marbagal, domu hubani hapor sayaon, domu hubani na iajarkon bani sedia. Asi pargugui orang tua ni sedia, pasu-pasu amorja tangan ni sedia, pasu-pasu am homa sedia bani na menramotkon niombah ni sedia. Terima kasih Bapa, ibagas Kristus hanami martonggo. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malu behata ni bata, nagabe onjolan bata laho manggalang, natar surat bani pasalmen 50 ayat 14. Galang kon ma bagal niuhur bani bata, anjaha galari ma bagah-bagahmu,
bani si timbulanin sonari ondos kon hitama galanganta. Sombahku hubamu Tuhan, halani holomu, hampar si madaan, huboan hubamu, daging patonduhi,
Iap ma hita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan ibata Bapa nami pardiar layak janana unja huban nami. Terima kasih mahatoron nami hubamu. Halani tong-tong do ipasu pasu ham gulu nami. Domaya somani ham hanami jana ipasu pasu ham. Hor janami da subani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur rodohanami. Mangondoskon buani horja. Nado pinasu pasumin gabi galangan hatare makasion. Pakon puji-pujian nami hubamu. On pe, saya jaloham magalangan nami on. Bahen hasangapon nigoranmu, jana mambahen lambin marhataridahan. Hara jaunmu idunion. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalohama tonggo nami on. Amin. Hamba panami na inaguri atas, say na papasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saud maharosu niurmu, inaguri tongahon, songon na inaguri atas. Bereham aban nami sadarion, haguluan ari-ari. Sasapama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajuan. Paluahama hanami humbani pangabo. Hanima, podai hanima mas segala bangsa, ase gabi susian kusidia, anjaha, didi hanima masih dia ubagas goran ni bapa, anak apa tondui napasing, ajari hanima masih dia, makor jahon sagala, nado putih takon benima, tonggor ma, say nahaso manon kuduhani maganupari, rosi roh ujung ni duniaon. Amin. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama buhini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama buhini hubamu. Jana
ipasorap madamini bani tonduimu. Amin. Salum Horas.